Rije isatsa nziza rero kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru hano kuri Emile Official. Baye kaze makuru agezweho kuri wa gatanu ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11 2025. Nizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, nizere ko buri wese akomeje kumererwa neza. Nyemerera turebere hamwe amakuru agezweho akomeje kugenda agaragara. Cyane cyane twibande kubikomeje gutangazwa cyangwa se bikomeje guturuka hano mu karere k'ibiyaga bigari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu karere ka Masisi cyangwa se muri territoire ya Masisi, ahakomeje kubera station ikomeye cyane, ahakomeje kubera by'umwihariko urugamba twavuga yuko ari urugamba ruteye ubwoba ndetse n'impungenge. Abakurikiranira hafi ibikomeje kugenda bihabera bongeye gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara zikomeje kugenda zihabera ari zimwe mu ntambara ziteye impungenge ndetse n'amakenga mu karere ka Masisi. Nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, biravuga yuko ari agace kongeye kwibasirwa n'imirwano ikomeye cyane, ndetse M23 ikaba yamaze gukoreramo operation nini cyane, operation ziri ku rundi rwego. Aya makuru ariko kandi arajyana n'ibitero by'abazarindo, bivugwa yuko ibi bitero by'abazarindo byongeye gushegesha iki gice cyo kurandi rwa 23. Icyakora societe civile zivuga yuko imirwano imaze iminsi ibera muri bino bice yaje gutuma ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bahunga, ariko ngo M23 ikaba yamaze gukuramo ibice byose byano mu karere ka Masisi. Ubundi hano muri Masisi hari ibice byagenzurwaga n'uruce rwa M23 n'uruhande rwa leta ya Kongo, kimwe no muri territoire ya Rucuro niko bimeze. Muri Warikare naho harimo igice kigenzurwa na M23 ndetse n'ikigenzurwa na leta ya Kongo, ariko amakuru dukomeje kwakira tutari twabasha kugenzura neza 100% nuko ibi bice ari bimwe mu byamaze kugenda rwose bifatwa cyane cyane n'umutwe wa M23, nkuko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Nyemera rero nubundi tunagaruke ku makuru avuga yuko muri Tanzania impunzi z'abarundi zerere mu gice cya Nduta, mu nkambi ya Nduta ndetse na Nyarugusu ari zimwe by'umwariko muzishobora kuza cyane cyane by'umwariko zishobora kuza gusabwa gutaha mu buryo bwihuse, nyuma yuko izi mpunzi zakomeje kugenda zisabwa gutaha n'ubundi mu byatambutse, ariko bikaza kurangira zikomeje kwinangira zivuga ko ibyo ibyatumye zihunga n'ubundi bitari byakemuka, ndetse kugeza amagingo yangaya amakuru akomeje kugenda tugera bivuga akaba akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Nyemera rero nubundi twongere turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa, nuko mwese nongeye kubasuza ndetse no kwifuriza ibihe byiza, nanabaha ikaze mu makuru agezweho, mu makuru akomeje kugenda agaragara cyane cyane kubikomeje kugaragara ku butaka bwa Kongo. Niba uri ngaha mu Burundi reka ndagusuze kandi mwifuriza ibihe byiza, niba uri mu Rwanda mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, mwese mbifurije kumererwa neza. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo uwa mbere muzajya badukurikira, utange igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyemerera turebere hamwe aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara. Ni amakuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane agaruka ku biherutse kubera mu karere ka Masisi, avuga yuko i Masisi haba haherutse kubera urugamba rukomeye cyane. Ku munsi w'ejo hari kuwa kane ku itariki ya 13 Ugushyingo 2025 nibwo igisirikare cya M23 cyabashije kwigarurira agace k'ingenzi ka Kazinga gaherereye muri territoire ya Masisi, nyuma y'urugamba rutoroshye rwari rumaze igihe rwarabaye imberenge rwarangiye by'umwihariko izi ngabo zibonye uburyo bwo kugenzura Masisi yose nta nkomyi nk'uko bigaragara. Igice cya Kazinga kandi by'umwihariko niho hari izingiro ry'ubuhungiro, ryari izingiro kandi by'umwihariko ryo guteza umutekano muke muri Masisi ubwo umujyi wa Goma wafatwaga. Abahuriye by'umwihariko muri mwihuriro rya FTR ya FARDC rigizwe n'abazarindo FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi bahise bagenda bajya i Masisi nyuma yo kwa Rubaya, Gatare ndetse n'ahitwa Rusheberi, Ngungu ndetse na Masisi zone ndetse n'ibindi bice bahise bashyira ibirindiro bikaze muri ako gace nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Kuva M23 kandi yasubira inyuma ivuye Warikare zone mu mezi 7 ashize, yakomeje kurwana bya hato na hato muri kano gace kugezaho tariki ya 13 Ugushyingo 2025. By'umwihariko ibintu byongeye guhindura isura kuba rero by'umwihariko aka gace kari ubwisho bw'iri huriro ndetse n'ubuhungiro bw'abatumaga Masisi ihorana bahungabanya umutekano wayo, bityo M23 ikaba ihuje ingabo zayo by'umwihariko zitabashaga by'umwihariko guhurira kuri iri huriro ry'imihanda by'umwihariko rya Kadaharwa. Ibi byaje gutuma aka gace nyuma y'uko gafashwe byaje kuba insinzi ikomeye cyane ku ruhande rwa M23.
uru rugamba kandi rwasenye ubuhungiro bwahaga imbaraga ihuriro rya FARDC kuko rero bakoranaga ibikorwa bya gisirikare bishobora kubahuza kugera muri Warikare binyuze muri axe ebyiri ya Masisi zone akomeza Nyabyondo Kibati Miba ndetse n'ahitwa Kiboya ugakomereza by'umwariko byungu cyangwa se Pofu ugana Warikare. Abazarendo kandi bashoboraga gukoresha axe ya Bihambwe Rubaya Kibabi ndetse na Gatoyi ugakomeza Ntoto ukinjira byungu ujya mu gace k'iwarikare. Kano gace kandi by'umwariko kabaye amahirwe kuri ya 23 kuko gahuje ingabo za M23 ziva muri axe ya mbere ya Masisi zone zitandukanywa by'umwariko n'urukuta rwa Kazinga unyuze Kibabi Cyugi ahitwa Gatobotobo ndetse n'ahitwa Byungo zigomba guhura byoroshye n'abari muri axe ya kabiri ya Kayanja ndetse na Gasopo Mahanga Bihambwe Rubaya Kibabi Gatoyi ugakomeza Ntoto ukinjira byungu. Aha hafashwe ni hagati ya axe zombi Wazalendo FARDC ndetse n'ingabo z'Uburundi na FARDC na FDLR bose niho bahungiraga igihe habaga hakubitiwe muri Masisi cyangwa se bakayifashisha by'umwariko mu gutegura ibindi bitero bishya. Amakuru twabashije kwakira by'umwariko n'abari muri kano gace nuko M23 ishobora gukora ibikorwa bya gisirikare biyoroheye birimo guhiga abagize iri huriro baherereye Gatoyi cyangwa se groupement ya Bugabo mu buryo rero bworoshye nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Kazinga kandi yabagamo regima ya FARDC yarimwo ibigo bigera muri 5 bya gisirikare yari iyobowe na Colonel Mokowe wahunze imirwano kwa kane mu gitondo akajya Warikare. Imirwano yari imaze imisi isize FARDC ndetse na Wazalendo benshi bahasize ubuzima. Gusa ku ruhande rw'Abazalendo nabo bakomeje gushimangira ko uru rugamba rumaze imisi ruba ubwarwo narwo rwaje kugenda by'umwariko rutuma ibintu bikomeza kugenda bihindura isura ndetse kugeza amagingo aya ngaya. Amakuru yihuta cyane akaba akomeje gushimangira yuko nubwo M23 byaje gusiga yigaruriye kino gice, ku rundi ruhande Abazalendo nabo ngo baba baragize uruhare rukomeye cyane mu gutuma M23 nayitakaza ibirindiro bikomeye cyane ndetse inatakaza abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare nk'uko amakuru tugera bivuga. Amakuru yihuta cyane kandi akomeje kugenda tugeraho ashimangira ndetse akanagaragaza uburyo rero intambara zikomeje guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ni amakuru kandi yatangajwe na societe civile avuga yuko hano muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano imaze imisi habaye yongeye gutuma ibihumbi by'abaturage bahunga. Uruhande rwa M23 rutakaza abasirikare benshi ndetse n'uruhande rwa leta rutakaza benshi, ariko ku ruhande rwa leta nk'uko biri mu butumwa bugufi bumaze gutangazwa na Brigadier General Sylvain Ekenge Musaifomi yashimangiye ko FARDC izakomeza kwirwanaho mu gihe M23 izakomeza kuyotsa igitutu cyangwa se kuyigabaho ibitero mu buryo bugaragara. Hanyuma impunzi z'Abarundi ziri mu makambi ya Nyarugusu ndetse na Nduta muri Tanzania zitewe ubwoba inyuma yuko zisabwe rero kuba za kwiyandikisha mbere yuko rero uko kwezi kwa Munyonyo cyangwa 11 kurangira mu gihe by'umwariko kugira ngo zihunguke. Intonde zerutse kumanikwa muri aya makambi kandi zisaba abari kuri zo bose mu mazone yose y'impunzi z'Abarundi kuba bamaze gufata ingingo yo kwiyandikisha imbere y'itariki 30 Munyonyo mu kugira ngo babashe kuba basubizwa mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'igihe kitari gito kandi abategetsi ba Tanzania basaba by'umwariko basa nabinginga izi mpunzi guhunguka, ariko bikaboneka ko by'umwariko zibandanya kwanga. Uno munsi rero by'umwariko zibona ko atayandi mayeri basigaranye ko Tanzania igiye rero kubarungika mu gihugu cyabo, kuko rero nk'uko abategetsi babandanyije babibamenyesha igihugu kiratekanye. Ishami ryabo nirijejwe impunzi ku isi riremeza ko hari intonde zihunguka by'umwariko ry'impunzi zamanitswe na leta ya Tanzania, ariko by'umwariko ntacyo rishima nk'uko bakomeje kugenda bivuga cyangwa se nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Sode Mwakibase nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho irangowe igisota nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga igisata kijejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati ya Tanzania yemerera BBC gahuza miryango basoboye by'umwaka ko basoye intonde z'impunzi zose z'Abarundi muri aya makambi abiri, ariko ko ari mu ntumbero yo kubahamiriza ngo by'umwaka biyandikishe ngo bahunguke.
mu masekeza yo guhimiriza kandi izi mpunzi abategetsi ba Tanzania bagiye bazibutsa ingene impunzi zari mu nkambi ya Matambira mu myaka ya 1990 zagumye zihimirizwa by'umwihariko gutahuka mu gihugu cyazo, zimwe zikanana by'umwihariko zikanga bikaza kurangira impunzi zivuga ko kandi hagiye kandi hafatwa ingingo zidasanzwe mu rwego rwo kuzihimiriza ndetse no kuzereka ko rero hageze ko zitahuka, nk'akarorero kugara amashuri, kubabuza kudandaza, ariko by'umwihariko zikomeje kugenda zibyanga. Umutwe rero w'izi ntonde uvuga ko iyi ngingo ifashwe nyuma y'ibyago byabaye, aho rero buri mpunzi yagenda ibazwa ibibazo bijyanye n'ubuzima bwiwe nyine, ariko bamwe muri izo mpunzi bakavuga ko ibibazo bishikirije bitigeze bifatirwa ko nk'uko bigaragara nta n'umwe utari kuri izi ntonde. Niko rero umwe muri izo mpunzi yabwiye BBC. Uwita Frank ari mu nkambi ya Nyarugusu avuga ko adashobora guhunguka kubera avuga ko icyatumye ahunga kikiri hahandi n'ubundi kitarakemuka. Yabwiye BBC News Gahuzamiryango ati njewe siniteguye gutahuka, narakorewe by'umwihariko iyicarubozo mu gihugu kandi by'umwihariko iyicarubozo ridasanzwe, aho Imana yamfashije ngahunga ngashika hano iki gihugu rero by'umwihariko kiranyakira. Ndafise impapuro nahawe n'abaganga zerekana ibibazo mfite kubera iyicarubozo nagiriwe mbere, bisaba ko rero ntegerezwa no kujya kuvuzwa, ariko sinigeze njyanwa kuvuzwa. Ubwo rero nimba Tanzania ifashe ingingo yo kunyirukana, ngewe niteguye guta nkomoka nk'uko bigaragara. BBC ntiyashoboye guhinyuza ibi by'uko yakorewe ibyo bikorwa byo kubarizwa igufwa nk'uko bigaragara. Ababa mu nkambi ya Nduta bo bavuga ko babwiwe ko inkambi yabo izokugarwa mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uza. Umwe mu baba muri iyo nkambi by'umwihariko ya Nduta kandi by'umwihariko muri iyo nkambi by'umwihariko tutavuga izina ku mvo z'umutekano wiwe, yabwiye BBC ko intonde nk'izi zimanitse nawe by'umwihariko nyine bagategekwa kwiyandikisha imbere y'itariki ya 30 Munyonyo. Inyuma y'iyo tariki kandi ngo ibizoba ntabyo bazi, ariko kandi gusa ngo bafise ubwoba ko bashobora kuzogirirwa nabi, by'umwihariko bagasabwa guhunguka ku ngufu. Nikavuga avuga ko yahunze ari umunyeshuri yiga mu mwaka w'ikenda, ishuri ntiyashimye kurivuga ariko ko atashoboye kubandanya amashuri yiwe. Avuga ko kuva izi ntonde zimanitswe hari abatanguye kwiyandikisha, ariko we nyine atarota yiyandikisha. Ati nzokomoka mve muri iki gihugu, niko rero nawe nyine avuga. Intoreka zadutse muri 2015 biturutse ku kutumvikana ku kiringo cyagira gatatu cy'umwisi Petero Nkurunziza, cyatumye abarundi batari bakeya bahungira mu bihugu bitandukanye harimo na Tanzania. Abahungiye by'umwihariko muri iki gihugu bashinzwe by'umwihariko mu makamba abiri yo mu ntara ya Kigoma ihana urubibi n'u Burundi. Inkambi ya Nyarugusu iri mu karere ka Kasuru ikaba yari isanzwe irimwe impunzi z'abakongomani, hamwe na Nduta iri mu karere ka Kibondo nk'uko bigaragara. Uko hagiye haba kandi tuze mu Burundi niko abatari bakeya bagiye batahuka, ariko kandi by'umwihariko haracyasigaye abakiri muri ayo makambi babona ko batohunguka, nubwo rero bagiye by'umwihariko bahimirizwa n'abategetsi b'u Burundi na Tanzania. Gushika ubu ngubu ibiharuro bya HCR byo gushika kwa 31 Gitugutu 2025 byerekana ko inkambi ya Nduta irimwo abarundi bagera ku 55,800, naho Nyarugusu kabirimwo by'umwihariko ababa 100,000 nk'uko bigaragara. Mwese ndabashimiye bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Twongere kugaruka mu kanya turebera hamwe ibindi bikomeje kugenda bivuga.